Tuketana mbere na ntuto ingi na MC Award ya Bothuguchi Central no Douglas Mutea na aririte rendekithia ria guchunku na sibitari imwe iria kuga ni kwirikana kuthangikiria aje. Mutea uria kinya no mukariri gite wa kamite ya ugima ndene ya mbunge county ya Meru augite ni bamukirite iromba kumakiri muteteri wa kioto kia mwingi no Celestio Thuranira na bagachunku na untububu mutugikare ari na ntatonkurukia. Ntukuinka ikurukite nyume ya Thuranira Celestio ni muteteri wa kioto kia mwingi wiki iromba ria we mbunge ya Meru akiromba mbunge je kuthuja cibitari mwiri akugane citiritite aje bamwe na njirete agiri na gutigira aje baune bagutumira kigina kiao gikingia kandi ciao NHIF gukurukira motungata jaraja kuretwa nturene ne cibitari u na nde akiaria MC wa Bothuguchi Central Douglas Mutea na nowe mukarigite wa kamite ugima ba mwingi kire bunge ya Meru na ugite romba leo niribakinyirite na kuma kiume kijite kamite jigatonya ngugine kuthuje romba riu cibitari ira chiku ya nturene chetu ku treat antu betu batete authorized na already tuambite ku receive a petition from umwe resident ya Meru eje chawe Celestio Mutua omtata na nkwera Celestio iboe kana ntu bwa take this opportunity omba ku collect this data omba ku tuletra batu ja county assembly Meru na bugi already as a committee only to receive this petition na tukamitegera kuma next week nikenda tomba kwira Meru oma bungwa bwa thina ira baithirito bekurukira ki cibitari ucire jaji ayukia ciari beto na aja Meru chikaba ikia Nairobi beta bagathirwa treatment ira ciombete kuthukia ugima wa miri yao ringana ne romba ria bakinyirite cibitari ya Fiabol Hospital Annex RFH Health Care Joy Nursing and Maternity St Peter's Hospital Jakim Hospital nicho cibitari ria Celestio akuromba ithujwe na nkuruki Mutea akiuga kiri romba ria Celestio ni batumiri marito jantu bara baringikite kumena cibitari aria Mutea ugite cibitari ria kagwatikana na etia gutentirie kajukirwe tagaria ririto ria kiwatho nikenda tomba kumenya uchunkuni bwega tuereta report ndene county assembly tombe kwirwa mukario Meru imbio yongweretherwe kiapena nonto already we have casualties ndena marieto nyaja aje bara bombere gutritwa na bona thina gukurukira cibitari iji no ro kagwatikana na atia any of those hospitals ira kethwa kiomba gwatikana na atia ikajukirwa itagaria sheria enyethera ikuhingwa yombe kuhingwa na ntu tiromba kuya kundumia antu beto umbo cause harm to our people whereas as a health sector to fight nikenda antu beto umbo karabwega so let them be prepared for this action. Mudiene ni romba ria Mutea kiria kariba county ya Meru kwithira bari metho muno kiri motungata jaraja kubejira maturene jogima wa mwiri kwenda kwira kariba Meru twithwa very cautious ora ndaburire kaire bukomba kwithirwa bwetega ene medical camp ire gethwe kija nturene bukamba gutega baruga kana ukamba kuria chief ontureu baruga ya medical camp uketherereo ethirwa akionania kana chief bombe kuyukia responsibilities iji bagatega baruga uchi antu bo bakwithwa beite maturene nikenda antu beto batega atumirwe mbaya kuma wandine ya Bothuguchi Central gicigo mbunge Central imentinki report ratito cia weru weekendi rea kwa ritwa ni Mutugi Kare.